Salibonani zihlobo zami ngegama lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu ukuba sibe lelinye ithuba elihle ukuba simkhonze. Simkhonze njengoThixo wethu. Simkhonze njengaye osibusisa imihla ngemihla. Nxa singena enkonzweni yethu, ngizacela ukuba ke sibe nomthandazo ngoba le inkonzo iphakeme. Baba wethu osezulwini, siyabonga ngaleli thuba ukuhlangana nawe nokufunda izwi lakho. Sikhulekela umoya oyingcwele ukuba asichasisele imfihlakalo zasezulwini. Sikwamukele njengoThixo wethu, sikwamukele njengomsindisi wethu, ngoJesu oyinkosi yethu. Amen. Ngifunda uIsaya isahluko sika 9. uIsaya isahluko sika 9 ngiqala ngokukhangela ivesi lika 2. Ivesi lika 2 lithi lona, abantu abahamba ebumnyameni babona ukukhanya okukhulu. Abahlezi ezweni lethunzi lokufa, ukukhanya kuyakubakhanyisela. Ngicela ukutsho siqala zihlobo ezithandekayo ukuba abantu abaphila ebusweni balomhlaba, uma bephila bengenaye uJesu Krestu, yibo abantu abahamba ebumnyameni. Ngoba uYesu Krestu ungukukhanya. Abantu abahamba emnyameni ngabantu abaya ekufeni bengananzelele, ngoba baza kuwela kulo iwa, noma ngithi iliwa, loba ngithi igodi, ukuze labantwana bazwisisise igodi elichonayo ngoba behamba ebumnyameni. Baza kufika ekufeni bengananzelele, ngoba izwi lithi lona, labo bantu abahamba ebumnyameni babona ukukhanya. Hatshi ukukhanya nje, izwi lithi lona ukukhanya okukhulu. Ngitsho labahleli ezweni lethunzi lokufa, ukukhanya nxa bekwamukela kuyakubakhanyisela. Ngumprofeti uIsaya okhuluma amazwila. Abanye angangathi ayasithelela singezwisisisi ukuba ukhuluma ngani. Lapha umprofeti uIsaya uyakusichasisela yena kancinyane nxa sisehla ngawona lo umbhalo. Ngifisa ukuba sikhangele ivesi lika 6. Kancinyane siyakusondela ukuba sizwisisise ukuba ukhuluma ngani. Uthi yena evesini lika 6, ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwe indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa ngumluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise engunaphakade, uyinkosi yokuthula. Sizalelwe umntwana, makadunyiswe uThixo zihlobo ezithandekayo, ngoba sifika esikhathini manje sokusondela kuyo ukhisimusi esimthanda ngokungaka. Abanengi bethu size sibe nokuthokoza, sithenge impahla ezintsha, sithenge ukudla okwahlukileyo okunengi, sibe namathuba okujabula ngekhisimusi. Ngani na? Ngoba sikhumbula umntwana owazalwayo, umntwana onguJesu Krestu. Angikho lamhlanje ukuba siphikisane ngokuthi wazalwa ngoDisemba mhla ka 25 ikhisimusi lilanga eliqondileyo yini. Hatshi, kangikho lapho. Engikikho yikuba lanxa ilanga lingeba ngelingaqondanga, lanxa inyanga funa kungaba uDisemba kayisuye, kodwa iqiniso elimiyo, effect emiyo, yikuba sizalelwe umntwana, siphiwe indodana. Lo mntwana, lale ndodana, kuhle zihlobo zami ezithandekayo ukuba kanye ngemva kwesikhathi simcabange uYesu Krestu. Sike saba lethuba lokumcabanga
ngalesi sikhathi sokuphumula esibiza ukuba yi-Easter holiday, ngaleso sikhathi sasicabanga, sikhumbula, size sihloniphe ukufa kwakhe emthini esifela thina njengezoni. Kodwa lesi sikhathi esikiso ngesentokozo lesi, ngoba lesi isikhathi sokukhumbula ngokuzalwa kwakhe. Yikho sijabula sithi sizalelwe umntwana, siphiwe indodana, nguKrestu Jesu lo esikhuluma ngaye. Amanye amagama kaJesu Krestu, izwi lithi lona ungumeluleki omangalisayo, unguNkulunkulu olamandla. Ngicela uhle ubambe khonapho ukuba nxa sikhuluma ngoYesu, lanxa enguThixo indodana, kodwa unguNkulunkulu olamandla. Uyise nguye ongusimakade. UYesu uyinkosi yokuthula. Kungakho wena nami kumele sibe namathuba okumcabanga uYesu, ikakhulu ukuba weza wazalwa kulomhlaba ezalelwa thina. Kwafika isikhathi lapho alenga emthini esefela izono zethu. Kuqakathekile ukuba sikukhumbule konke lokho. Kodwa zihlobo zami ezithandekayo, ngithanda ukudonsa umkhumbulo wethu sidlule kancinyane kulokho kuphela. Ngidinga ukuba simzwisisise ngokujula ukuba lo uYesu esikhuluma ngaye, lo uYesu uYesaya aprofita ngaye lapha ngubani. Abanengi nanxa uYesaya iminyaka eminingi endulo le edlulileyo wakhuluma ngaye, kodwa lalamhlanje abanengi abamzwisisisi. Ngicela ngifunde amazwi kaMpostoli uPawuli, uTimothy wokuqala isahluko sika 2 ivesi lika 5. Lithi lona ilizwi lapha, uTimothy wokuqala isahluko sika 2 ivesi lika 5. Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamleli, a savior, phakathi kukaNkulunkulu labantu. Lo muntu nguKrestu Jesu. Ngicela sizwisisise ukuba yebo uNkulunkulu Baba ukhona, kodwa izwi lithi lona lanxa ekhona uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu munye akehlukaniswa. Emunye enjalo, munye ongumlamleli phakathi kukaNkulunkulu labantu. Yena lo ongumlamleli phakathi kukaNkulunkulu labantu nguye uKrestu Jesu. Iminyaka eminingi edlulileyo, nxa abantu behlaziya ngoKrestu Jesu, becubulungulisisa, badinga ukumzwisisisa ukuba kanti uYesu unjani. Ikakhulu nxa bekhumbula izwi likaNkulunkulu elithi lona, uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba bonke abakholwa kiyo, yilona lo okholwa yiyo angabhubhi, kepha abe nokuphila okungunaphakade. Le ivesi isitshengisa ukuba uNkulunkulu wasipha umuntu, ngesilungu umuntu o-unique, umuntu ongafani nabanye abantu, ngoba lo muntu weza waletha ubuthixo, ngoba uNkulunkulu umthetho wakhe oyingcwele owawusuphanjanisiwe woniwa, kwakumele uNkulunkulu oyingcwele azomela ukulungisa lapho sokuphambaniseke khona. Kwakuphanjaniswe ngumuntu, kwakumele ukuba uNkulunkulu angabuye enguNkulunkulu kuphela, kwakumele abuye embethe futhi ukuba ngumuntu, ukuze nxa elungisa lapho kuphanjaniswe khona ngumuntu akulungise engumuntu. Yiyo into esanganise abantu abanengi okweminyaka eminengi,
ngoba nxa betshelwa ukuba uYesu wayenguThixo abuye abe ngumuntu kuba yinto ebasanganisayo. Yikho izwi lidinga ukusilamulela. Ungafunda kuJohane 1 ivesi lika 1 sehle ngalo size siyefika kwelika 3. Izwi lisitshela kusukela kwasekuqaleni. Ngicela silalele kahle izihlobo zami ezithandekayo. Lithi iBhayibheli Johane 1 ivesi lika 1 sisiya kwelika 3. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Kungaphi lapha? Kusekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye nguNkulunkulu. Yena lowo owayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Izwi lithi lona konke okwavelayo kwavela ngaye. Kakukho ngitsho lokukodwa okwadalwayo okungadalwanga ngaye uKrestu Jesu. Asihlaziye kancinyane siyilandelele indaba. Ekuqaleni ukhona ulizwi. Ulizwi uloNkulunkulu. Kodwa yena lo lizwi waye nguNkulunkulu. Lokho sikutshilo ngevesi yakuqala ukuba munye umuntu onguNkulunkulu, munye umuntu ongumlamleli, lo muntu nguKrestu Jesu. Izwi bese lisithi nxa sikhangela konke okudaliweyo, akukho ngitsho lokukodwa okukhona ebusweni bomhlaba okungadalwanga ngaye uKrestu Jesu. Yikho abanengi kwakusicatshele ukuzwisisisa ukuba lapha sikhuluma ngoThixo ongumuntu. Kokubili kuhlangene ndawonye kuye uKrestu. Bese bebuza abanye ukuba kungenzeka njani khonokho ukuba uYesu abe nguNkulunkulu aphinde abe ngumuntu ngesikhathi esifanayo. Liza ngixolela izihlobo zami ngoba ngizaqamba amagama amaqembu abantu, ngiwabeka amabizo la ngesilungu, kodwa ngithemba ukuba liza ngilandela. Okunye okuhle kuba ngiwabeke ngesilungu ngenzela ukuba lisuka lapha lani liyefundisisa lidingisise ukuze lizwisisise lokho esikhuluma ngakho. Nxa babebuza ukuba uYesu angaba nguThixo abuye abe ngumuntu ngesikhathi esifananayo njani, bakhona iqembu labantu ababizwa ukuba ngama-Ebionites. Ama-Ebionites becubungulela lo umbuzo bathi uYesu wayeyindodana kaJosefa loMaria kuphela. Bona baqinisa ukuba ngumuntu kukaJesu. Bathi uYesu kasoThixo kodwa ngumuntu ngoba eyindodana kaJosefa loMaria. Iqembu lesibili babizwa ukuba ngama-Gnostics. Laba babengomphi kuKrestu. Bathi bona umoya kaThixo wehlela kuYesu Krestu nxa uYesu wayebhaphathizwa. Wayengumuntu nje, kodwa ekubhaphathizweni kwakhe umoya kaNkulunkulu wehlela kuye wasesiba nobuthixo. Kodwa bathi lo moya wabuye wasuka uYesu engakabethelwa esiphambanweni, ngoba bethi owafa esiphambanweni kwakungumuntu nje, akula Thixo ofayo. Iqembu lesithathu ngababizwa ukuba ngama-Docetists. Ama-Docetists bathi bona uYesu wabonakala angathi ulomzimba, kodwa ngeqiniso wayefana nesenku. He was a phantom. Wayengasiso sidalwa esiphilayo. Bese besithi umoya kaKrestu wehlela kuye engakabethelwa, kodwa wabuye wasuka nxa uYesu wayesebethelwa esiphambanweni. Sinanzelela ukuba baqinisa ukuba lokhu abakubonayo kwangani ngumzimba womuntu kodwa kwakungasumuntu. Elinye iqembu ababizwa ukuba ngama-Monarchians,
ama-monarchians bona bathi uYesu wayenguThixo. Kepha bona bala ukuthi wabuye uYesu waba ngumuntu. Baqinisa icele lobuthixo bakhe. Bathi nxa wayengumuntu wayengazenza njani izimanga, aguqule amanzi abe liwayini, avuse abafileyo, elaphe abagulayo. Bathi konke lokhu kwakutshengisa ukuba nguThixo. Behluleka ukukuzwisisisa ububili bakhe ukuba nguThixo abuye abe ngumuntu. Elinye iqembu elilandelayo, ngingeke ngawaqeda sihlobo zami amaqembu lamanengi, leli labizwa ukuba ngama-Nestorians. Ama-Nestorians bona bathi uYesu wayesebenzisana noThixo, babe lenjongo yinye, kodwa uYesu wayengasiyo Thixo. Bathi ekwenzeni nasekusebenzeni laba basebenzelana bobabili, kodwa uThixo lo Yesu kwakungabantu abehlukeneyo. uThixo lo Yesu ababelakho kuphela kubahlanganisa yikuba babele njongo yinye, injongo yokufuna ukusindisa umuntu. Mangcine ngeqembu leli elibizwa ukuba ngama-Apollinarians. Ama-Apollinarians bona nxa babedinga ukumzwisisisa uYesu, bathi uYesu wayengumuntu nje, so wayengeke asindisa abanye abantu. Yikho zihlobo zami ezithandekayo, kwahlala amakhansili bedinga ukucubungulisisa, bencedisana befunda imibhalo ukuba bamzwisise uYesu, bahlaziye ukuba iBhayibhili elilizwi likaThixo lithini ngaye. AbaseKorinte besibili ngo-5 ivesi lika-21 lithi lona likhuluma ngoYesu ongasazanga isono. uNkulunkulu wamenza isono ngenxa yethu. uYesu ngamanye amazwi yena ephila ebusweni balomhlaba akazange one, akazange asazi isono, kepha uThixo uBaba ukuze asindise abantu bakhe wenza uYesu wasibekelwa isono. Kwangani uYesu wonile ekwenzela ukuba uYesu ngomzimba wakhe asindise wena nami, njengoba lichilo ilizwi lithi munye umlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, nguYesu Krestu. Yena ongazanga isono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze ngaye thina senziwe sibe yikulunga kukaNkulunkulu. Ngaye uYesu Krestu thina ngokufa kwakhe nangokwamukela ukufa kwakhe sibonga ukuba izelwe indodana, siphiwe umntwana. Ngaye uYesu nxa simamukela thina sibuyiselwe kuNkulunkulu, senziwe sibe yikulunga kukaNkulunkulu ngoKrestu Jesu. uYesu sihlobo ezithandekayo wayenguThixo ngeqiniso, aphinde abe ngumuntu ngokweqiniso. Ngifisa ukuba ngenze umzekeliso, angisabuyanga nentambo zami ebengifisa ukubuya lazo. Uma ungathatha intambo emnyama lentambo emhlophe, zimbili intambo lezi, bese uziphotha labo benu abaziyo ukuphotha, ungaziphotha zombili intambo lezi ziyaqina ziyintambo yinye. Ningakhohlwa ukuba ngithe enye imnyama enye imhlophe, kodwa nxa seziphothiwe azisabi mbili, zicina ziyintambo yinye. Ngicela uzwisisise mhlobo wami othandekayo ukuba seziyintambo yinye zinjalo, emhlophe kayilahlekelwa yikuba ngumhlophe kwayo, emnyama kayilahlekelwa yikuba mnyama kwayo. Ziphothiwe kuphela ekucineni zaba yintambo yinye, kodwa elombala omhlophe lomnyama.
unjalo uKrestu Jesu lanxa wamukela umzimba wabamunye, kepha lo mzimba umunye wembatha isimo sikaThixo, wembatha isimo somuntu. Abasekolose ngo-2 ivesi lika-9 bese lisithi lona, ngokuba kuhlala kuye uYesu ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. In the body of Christ is the fullness of the deity of God. uYesu ngokomzimba wakhe uthwele ubuthixo obupheleleyo, Thixo uBaba, Thixo iNdodana, Thixo uMoya oyingcwele, konke kurepresentwa ngumzimba munye. Zihlobo zami ezithandekayo, uYesu Krestu weza ngalesi simo esenzela wena nami, ukuze ngenxa yokuza kwakhe thina samukeleke phambi kukaNkulunkulu. Ngicela ukuba sigijime masinyane singakayigoqi inkulumo yethu yalamhlanje yokubonga ukuba yebo ngoKhisimusi sizalelwe indodana, kodwa le ndodana ekuphetheni nge-Easter simekeza, sibonge, sibabaze ukuba le ndodana yasifela. Gijima lami ke uye kwabaseFilipi ngo-2, ngifuna sisukele evesini lika-5 size siye kwelika-11. Ngizafunda ngigijime bese ngiwatolika la magama. Izwi lithi lona, Filipi ngo-2 ivesi lika-5 sisiya phansi, mawubekini lo mqondo owukhona nakuKrestu Jesu, yena owathi enesimo sikaNkulunkulu akazange asho ukuba yinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela wathabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu, wathi efunyenwe enjengabantu ngokwesimo, kepha wazithoba walalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ukufa kwesiphambano. Zihlobo zami ezithandekayo, nxa siyakubonga uYesu Krestu kuba wazalwa ngoKhisimusi, izwi lithi lona, kodwa lingalibali mawubekini lo mqondo owukhona kuKrestu Jesu. Ngumqondo bani lo owukhona kuKrestu Jesu na? Izwi lithi lona, nanxa wayenesimo sikaNkulunkulu, nanxa konke okudaliweyo kwadalwa ngaye, konke okukhona nokunyoso kwadlulayo akuzange kube khona ngaphandle kokuba kudalwe nguKrestu Jesu. Izwi lithi lona, enesimo sikaNkulunkulu kazange akuthathe kube yinto yokuzijabulisa, kube yinto yokuziqhenya ngayo, kube yinto yokuziphakamisa, wala enguThixo. Kepha izwi lithi lona, okwamangalisayo yikuba wazidela wathabatha isimo senceku, wenziwa ngokomfanekiso, wafana nomuntu. Nansi into kumele wonke umuntu ongumKrestu lanxa siza kumekeza, sijabula, celebrate iChristmas, yebo kumele sazi ukuba ngamunye silomlandi ukuba sizidele. Ungabe ngumuntu oziphakamisayo, zehlise mhlobo wami othandekayo. Nxa uhlangana nezalukazi, uhlangana namaxhegu, uhlangana nabagogekileyo, uhlangana nabanjani, zehlise ube ngumuntu phakathi kwabantu, mawube kuwe lo mqondo wawukhona kuKrestu Jesu. Izwi lithi lona, yena uKrestu Jesu wazithobisa. Nansi into eqhakathekileyo, omunye nomunye wethu kumele sibe ngabantu abazithobayo. Akazithobanga kuphela uYesu, walalela umthetho kaThixo kwaze kwaba sekufeni, yebo ukufa kwesiphambano. Zihlobo zami ezithandekayo, uYesu weza ukuhlawula inhlawulo ngenxa yesono sethu, weza
ukuba ngomzimba wakhe asithenge thina asibuyisele kuBaba sime ngendlela eqondileyo. Kodwa into eqhakathekileyo mawubekini lo mqondo okhona kuYesu wathenga uThixo engumnikazi into zonke kepha wazehlisa wazidela wathatha isimo sokuzithoba isimo sokuba ngumuntu kazana. Izwi lithi lona kwaze kwaba sekufeni. Yikho nxa wayesifa uYesu wezwakala ememeza ethi Baba, Baba, umphefumulo wami ngiubeka ezandleni zakho. Lithi iBhayibheli esetshola amagama wagebisa ikhanda wafa uYesu. Hey Nkosi yamakhosi noThixo woThixo, kepha ngenxa yokuba wayedinga ukuthenga wena ukuze ube khona ekhaya ezulwini wafa ekufela. Ngiyabonga zihlobo zami ezithandekayo ngamagama asukela evesini lika 9 uze kuye kumakweli ka 11. Lithi lona iBhayibheli khonapho Filipi 2 ivesi lika 9 sisiya kweli ka 11. Ngenxa yokuzidela kwakhe uYesu Krestu ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama elingaphezu kwamagama onke ukuba nguJesu, ukuze ngegama lika Jesu amadolo onke aguqe kuYesu, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Ngitsho izilimi zonke nezizwe zonke nemdeni yonke baguqe kuKrestu Jesu, zivume izizwe ukuthi uJesu Krestu uyinkosi kuze kube yinkazimulo kuNkulunkulu uyise. Ozihlobo zami ezithandekayo, njengoba sengilichilo izwi, nxa sizithoba sizehlisa sizidela thina uNkulunkulu nguyoza usiphakamisa. Izwi lithi uYesu Krestu esephakanyisiwe waphiwa igama elingaphezu kwamagama onke. Ngamanye amazwi zihlobo zami ezithandekayo, izizwe zonke, izilimi zonke, imdeni yonke, abantu bonke, okudaliweyo konke, izwi lithi okusezulwini nokusemhlabeni nokungaphansi komhlaba, ekucineni kwakho konke sonke, abalungileyo nabangalungile, ngoba uYesu Krestu yeza ekucineni ezosisindisa. Kuthiwa nxa inkosi yethu iqhamuka ngamafezulu izosisindisa, bonke baza kumbona, amehlo onke aza kumbona. Ngitsho nabamgwazayo abazukumbona kuphela, kodwa zihlobo zami into ethandekayo, into ezaba ngummangaliso, amadolo onke bazavuma bonke abantu bathi ngempela uJesu Krestu uyinkosi. Mhlobo wami othandekayo, nxa ngigqiba le inkonzo ngicela ukukwenxusa ukuba ubungeze wamamukela uYesu yini abe yinkosi, abuse ukuphila kwakho, abe yinkosi yakho. Izwi lithi lona khathesi isikhathi esihle nxa uyizwa inhliziyo yakho ukuba uNkulunkulu ukhulumisana nayo, ungayenzi ibe lukhuni. Mamungele uYesu abe yinkosi, alawule ukuphila kwakho ukuze kuphathise. Nxa kade uhamba ebumnyameni ubone ukukhanya okukhulu, ngokuba abahamba noYesu bahamba ekukhanyeni. uNkulunkulu angathi angakusiza, asize nemuli yakho lihambe ekukhanyeni kukaJesu. Nimbonge yena owayenguThixo wavuma ukuba ngumuntu ukuze asisindise ekupheleni sibe khona ekhaya. Asikhulekeni bathandekayo. Baba wethu osezulwini, siyakubonga ngenkosi nomsindisi wethu uYesu Krestu. Angathi ungayichasisa lemfihlakalo yasezulwini ukuba kwenze kanjani ukuba enguThixo azehlise azidele athathe isimo somuntu kazana
ukuze asisindise thina. Siyakubonga Baba ngesikhathi sentokozo, angathi singathokoza kepha sihleli ezinyaweni zakho. Simbonge simbabaze uYesu, ngegama lakhe siyakhuleka. Amen.